Ono što jeste interesantno za islamsku zajednicu je to da su zaista mnogo računa vodili o higijeni. U doba izgradnje turske tvrđave ovdje je bio hamam. Ako bismo htjeli da vam ukratko opišemo kako je to tada izgledalo, mogu samo da vam kažem da je to bio, danas bismo rekli, jedan modern spa centar. U ovoj epizodi donosimo priču o turskom hamamu. Nakon antičke terme u Niškoj tvrđavi sa svim osobinama koje odlikuje kasno antičku tetrarhijsku arhitekturu, koje su bile pandan savremenim wellness i spa centrima, poput onih u Justinijani Primi ili Viminacijumu, nakon dolaska Osmanlija u Niš, zavladao je novi vid rekreacije, opuštanja i socijalnog života u turskim kupatilima ili hamamima. Turci su u velikoj meri polagali na higijenu i na čistoću, tako da su turska kupatila građena širom Osmanskog carstva. Jedno od poznatijih turskih kupatila u to vreme bilo i ovo koje se nalazilo na prostoru Niške tvrđave. Naravno, to tursko kupatilo je izgrađeno mnogo ranije nego sama Niška tvrđava i to je u stvari najstariji poznati objekat koji su Turci izgradili u Nišu, koji je opstao. U periodu osmanske vlasti u Nišu se hamami prvi put pominju u turskim popisnim knjigama iz 1516. i od 1521. do 1523. godine. Nešto kasnije turski putopisac Evlija Čelebija beleži da u Nišu 1660. godine sa obe strane mosta na Nišavi postoji po jedan hamam. U vreme Čelebijinog boravka u Nišu, hamam na desnoj obali Nišave nije bio u sastavu tvrđave. Interesantna je recimo činjenica da je on imao prostor samo ili za žene ili za muškarce. Takvi objekti moraju da imaju odvojene sadržaje. U ovom objektu ih nema, dakle ili su ga koristile žene ili verovatnije muškarci ako je bio vezan za samo utvrđenje i za vojsku. I to je nešto što je možda najinteresantniji podatak i po tome se razlikuje zapravo od drugih objekata. Hamam u Niškoj tvrđavi zadužbina je Mehmed Bega, prvog Sandžak-bega Smederevskog Sandžaka od 1459. do 1463. godine. Hamam je građen od naizmenično postavljenih opeke i kamena. Zidovi su debljine do 1 metra. Je zabeleženo da se voda drvenim vitlom dovlačila do glinenih cevi koje su dovodile vodu do samog hamama, gde je ona prečišćavana, to je čišćenja od fizičke prljavštine, a zatim filtrirana. Nakon toga je grejana, tako da su korisnici hamama imali toplu i hladnu vodu. Postoje poseban sistem gde se voda, prljava voda, odvodila natrag u Nišavu. Bilo je u to vreme luksuzno opremljeno i ukrašeno, tako da je u svakom slučaju moglo se uporedi sa današnjim banjama ili ono što mi zovemo spa, tako da je to kupatilo u Niškoj tvrđavi bilo veoma bitno. Nije bilo ono jedino, bilo ih je više u tvrđavi i oko tvrđave, ali eto, zahvaljujući radovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, 70. i 80. godina 20. veka, ono je konzervirano na način da opstane u ovom izvornom obliku. Od prostorija hamama nije sačuvan šedrvan, odnosno čekaonica, iz koje se ulazilo u kapaluk, to jest slačionicu, koja i sada postoji. Potom se odlazilo u mejdan, pred prostoriju za kupanje, sa cevima za toplu i hladnu vodu. Mejdan je povezan sa halvatom, to jest kupaonicom, podeljenom na 2 manje prostorije. Na kraju hamama je hazna, rezervoar za vodu i ćulhana, odnosno ložionica. Iznad kapaluka i mejdana postavljena je na krovu po 1 kupola, a iznad halvata 2. Hamam je u potpunosti istražen, on nije bio vezan za bedem, njemu je taj jedan deo praktično dograđen kako bi se stavio u tadašnju neku funkciju. Oko njega na 50 metara vi već imate rimske terme koje su otkrivene 80. godina i
istražene su ne u potpunosti, zato što jedan veliki deo zapravo zalazi ispod tog srednjovekovnog bedema, jedan deo ispod sadašnjih ovih glavnih komunikacija, ali dobar deo termi je otkriven i tu već imamo recimo sve elemente. Interesantna je ta veza pozicija kupatila u rimsko doba i kupatila u tursko doba. I jedna i druga su koristila verovatno vodu iz Nišave, iz tog razloga su na toj najnižoj koti tvrđave, najbliže reci, tako da tu samo možemo da zaključimo da zapravo, bez obzira na to ko su ljudi koji su živjeli na ovim prostorima, oni su uvek na isti način koristili ono što su resursi i ono što imaju na raspolaganju da bi prosto zadovoljili neke svoje potrebe. Nije bilo ono jedino, bilo ih je više u tvrđavi i oko tvrđave, ali eto, zahvaljujući radovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš 70. i 80. godina 20. veka, ono je konzervirano na način da opstane u ovom izvornom obliku kao što je nekad bilo. Naravno, konzervatorski postupci koji su tada primenjivani se više ne primenjuju, ali zahvaljujući njima i mi imamo sada to očuvano tursko kupatilo koje služi na ponos svih nas.